Mama. Yang tato taimi mata tai hermano. Ya salmo manino pone fio mapan mia. Por sia ni sum ta o tu pito la mata. Mano e miso ati na e no tulang man. Tamawa ingo tato ko tu. Ya wa la no si ko fie so tato ko tu. Ya on tala foi do la no mo tato sili. Ya tala te kwe tato ai na stala. Ja, het is vaak een woord, maar eerder maar naar je maat toe. Dit is vaak een woord zo vaak, maar vaak dan een night toe. En het maat toe wat siela va al na au. Wat zo filmalo, ja, want zo dan zo naar binnen van vatas. Ja, maar het maru voor zo naar binnen. Ja, zo te maru voor. Daar maat zo lang wat voor dat zo naar binnen. Zo vatas, die ook zo wat toe dan maar we lalo dat zo eigenlijk vatas nou. Ai au ngā lawa le ngai o tātou si, tūranga o tia e tātou tununga me se pof, te sindia ngai tonu lawa tūranga o tātou mārom le whiunga te tā, ne manino lawa le manteno so tātou tunu, ia wā lawa le se he tūranga o, e ngā soronga o tātou mārom le whiunga vai tau, ia o se whasisidanga lea, ai whamana mole vai tātou telefoni silent uma, ia koyo na inatu tatu mai dia fale tele ila usi ia tengo tatu fasa tanwanga wale nganga farwale me tele sa nganga no pema te malo be fo tatu ai na fasa na lau na nganga tumu farwale dai ne Se fo manuia malo le langi mamai le pai e mawalunga lau mai mo mai foi Samoa le nei tūlau le aso. Pai o Samoa i ona tūlanga whalupe i Samoa nei ia mātunu mamao. O whono whatu whatalo whatu ia le tātou porkalame le nei o le taimi ma le teitai o le malo. Mātou whatasi nei le tātou mota ma le pai o lautu stala i ona tūlanga whalupe. Li i matamaitai te revise whasala lau. Ia na o le whamoe moe ia o le sofo i whai porkalame uma au nei o teitai o le malo ia pea mai a mai fono tanga al kapeneta ia e el tel tununga Samoa malau whafonga mai le toi vaea le whala oto walta o tongo pa ia msamwhai ngai maruai si o tātou atunu pa ia whaltala le lei ia tainane mamaru whale atunu ia mamaru whale malo whatalo whatu le nganga whalo alo patalo whatu foi le mai mo maita poi maita whai fia ungo penga ta whai langi matunu mamao, Samoa atoa ma lorso i fomanuia, ma lor langi mama. Ia o le tātou wasoruru nei, o le aso foi o le tātou ana pongi ma le talo masani le tātou malo, ia o lo whatino inai le tātou fontanga le kapeneta. Piona tūlanga o te tele ia wā lava le lufi-lufina ia mawhainga o whaiunga le nei aso. Wal fa solonga i lunga o le tātou malo i vai aso uma teitasi. Le so sa pasi ai le tele o i ngā whono patatia. E ala i tutono mtanga luenga teitasi, soi fo maloloina. Le ngā teilea o le tātou mtanga luenga o aonga, siusio manga. Whatoanga whainga whaiva, i le tele o whai unga ese. E ala i fontanga malanga, ai meise ati na e whauau a le mtanga luenga, le mtanga luenga ana le laltai au na matel tato ana pongi ama moi fai wina na nei le tale ono tato lotu lungo le tato fon talo i vaia o le tato porkala menena ya solulu teitasi atamu atu le tato fai unga le nei aso le tato kapeneta na firifiri ai nisi o tofinga faurulungo mtanga luenga le tato malo i le vai aso tenei sa firifiri ai le tamaitai pule o le ofisa o tausi mawaenga. Ua tofi ai le sa tawaveina ia tuitonga Christina Angela te o faitele
e toe tau veina le mtanga luenga o tausi mawaenga o le sitolu tausanga. O le nei a tō whinga o malawa na tu mawai vai tūlanga o le whiriwhiriina. E ala mai komisi ai mai se foi tūlanga o i la tōn whiriwhiria alo ia. Le toe tau veina e tui tonga Christina o le tātou mtanga luenga o tausi mawaenga. O le so na whiriwhiri ai le pule siri fogo le tātou Samoa Water Authority o le tātou pūlenga o le sua vai le tātou atunuu o whiriwhiri ai le fionga ia leota na mula ulu ma wala i vao. O maua o se tamaitai ma ua whaifoisi lewa o na whainga luenga i tono mtanga luenga au nanga tau sua vai le tātou atunuu. Ia sa toa whātou lima i la tau sa whiriwhirina usai foi ma whaasolonga o a inga ma mea umar whiriwhirina le tātou mtanga luenga le PCC. Ia martulanga le tātou MPE, ia mamamori mai ele au tasinga o le whiriwhiringa, whiriwhiri aile fionga ia leota na mula uruma wala i vao. O le isi tātou wharulunga mtanga luenga na whiriwhiri le so mtanga luenga tiute, ia o whiriwhiri ai le kapeneta ma le fionga le minsta le fionga ia Mulipola, le malu Teofilo. Ia o le whiriwhiringa le nā ua mamori mai le tātou mtanga luenga tiute ua ngafa iai le tātou whiringa nei iai le whiriwhiringa le tātou komisio ngā luenga le malo, PCC, ia mai iai le lato whaiunga i le so matalia le fionga i le minsta o tiute. Le fionga e masina lupe, le whiriwhiringa o Mulipola le malu Teofilo mo ia tofinga. O nisi mta upu sa whatala reine le so sa ami whapito ai le tanga luenga o aonga. E winga i le tātou OTG program. O le pokalame, mtu ina tuai tupe i tutonu a onga taitasi, ia mole wha moe moe atina e aia onga. Mai o le swinga fōu wa iei nei. O le ua whapawhala umai ma ave ese i le fele o le tu ina atu o le whanga ingo ina o le atina ino a onga i komiti a onga sai mua. A wawe le malusi anga i to tonu le fono whabai. E tau ave ai e whaipule ma taitei fono ia mar komiti le fono whabai ma le pule a onga le rufi ina o le tātou One Government Grant. Man whasi sila mai le so ua maea masalo pe iwa sfuru valu sfuru le iwa pul pasene. O tupe o le tātou One Government Grant o leo whamatu i le vai aso le nei. Mai whamalulua tu foi tu langa sa tau mawhai ai le tolo fia o le tātou mta upuri nei. Ona o le tūlanga o le whesuia inga mai komiti ia tainane tu stupe tuai, tu stupe fau. Ia masaini ai lātou o leo whiri e tau a veina le whaangai o ina. O le alanga tupe le tātou malo. Tele foi whetuna inga tu e whaia ono pasene sa whaunga. E allocate ai lea pasene i lea matawhaioi, ma lea matawhaioi. O te tala lea wanoa e mwhailava na whetuna i ai so se mea tala whenga i ai o na whetuna i tupe. Paulava lea o le awana ni toa lia se tupe, ai whaalu tupe tala whenga i mo le whaangai o ina ma le tongi ina o tūlanga o mea lo mana o mia. Ma e saini tō tolu i la tolu tu stupe, e saini le pule a onga, e saini le taitei fono o le fono whawai, ma saini le komiti o aonga i tu tonu o le fono whawai. A per whiriwhiriina o komiti o fono whawai le taimine nei. Ma iei lava le sui o le fono whawai o lana matawhai oi, o mea tau aonga. Ia o le la tauna ma te tuina o le whamoe moe. Ina ia wane ito e ise me tasi e whale tonu i le ngai o ina o le whaangai ngo ina o te tonu aonga. So se matawhai oi lava e anga iai le ngarue ino o tātou aonga. Ua avei foi le tua lalo, ma le whamanatu o le tātou kapeneta i le so. Ina ia whiriwhiri le lei tūlanga o le whatūlangana o aonga amata. Kai nane le lestala ina mai o aonga fōu. Ne ia ngalu e whatasi inu umai tūmalo o e o lo lātou tau mawhaia. Le tūlanga o le whatuino o aonga fōu. Ia ai tūla ia i le tūlanga o le whamoe moe ina ia o ngā tūsa fuafuanga le tūmalo, ma fuafuanga le tanga luenga aonga.
O le mela leo le umana whau le whale aonga le tu malo. Ai toi o mai lo viso aonga. O lo iei whawhita audi. Le lava whai aonga. Le lava me whaatino i me uma. O lo no winga. Ai le i whausia se whale aonga whau. Po se aonga whaatai te i whau. Tauna longo ni tanga luenga aonga i muri muri ta ia. Me uma. Mo le wha ngai o ina. Utulanga uma peo na iaile. Wha moe moe tulanga o me tau aonga i tono le tātou atino. Sa whatara noina fo i le so tulanga o loo o iai le tāpenanga le tātou poloketi o le miliona tā la o loo whanga solo pea ta urumanga o le ilo ina o tārsanga e tuina mai te tonu o le tātou mtanga alwenga. Pea on sirfia ua tele i tu malo o whamatu le lātou taitasi te si malilua miliona tā la o le wha solo le whamatu ina o tūlanga o le tātou teise lau lima sfukta la. E iei tu malo o opo e tu malo o le tau wha atoa. A lo wha solo pea ia inga e wha matu wai le tai tolu se la wafi. Ia onga taitasi e wha malie umai a onga e le ima ua uma ona o le toa tele o tangata anu o le tu malo ma le tu malo. O ma foi lana fe tu na e le kapeneta i le so. Fai le so soani ia la atu i fore tupe. E mana o mi ai le tai tolu se la wafi. Wha matu ina atu i awala wha le tupe lava e mawhai ai o nanga whatau li maina i tu malo uma e manao mia le tupe mo le taimile nei. Au wha ngā solo pea le suesueina ma le whatulangana o li poti ma mea uma. Tu e wha matu wa isi tupe mo le lumanai. Ina ia wha atoa pea le tasi tesi ma le valu o le wa umana pasia le tātou malo. A li poti wo mai e iai tu malo tuai. Tu malo nei e ua le to tu lai mai te fono sa e mua. A le o tau ave te fono fo. Mai fitu i tu malo. O lo whataria pea a lato li poti. Te e wha mamulu ai a lato tai toru se lau ta la fitu i tu malo. Ma le ua whatonuina ka peneta i tu malo ne e fitu. Ina ia tu ina atu role mata upu i le loia sili. Mo le sue ina po le arma fuanga wa tuai ai. Li poti muri le fitu se la wafe, ala miliona lo na tolu. A le poloka ai le toru se la wafe, mo te te fono fau. O i tu malo nei, o palau li tolu, o ala tau i sifo, nanga i maunga mua, fale ata tolu, ana alofi tolu, ale i pata i tu pai lalo, a ana lua, ale i pata i tu pai lunga. Tu malo na i fitu. O lea ua poloka ai i le taitoru se lau wha mamulu. A tai fono fau o le fia whangai oi. Pei tai e le o mai ala turi poti tonu e o mai lava i le so o lo turi pea. Ma o manatu al ka peneta e le a vea le tolo fia o le mai o li poti i te tonu. E poloka ai le taitoru se lau a tauna ave i tu malo ia. O le wa iei la to te fono fau. I fasoloa la to ngalvenga. Ma u fasea tu nei ta upu le tonu le loia siri mo whanga ingo ina po aisi tūlanga mo mia. E mawhai ai ona tu ina maili poti nei. Ia e whanga solo i rumata o lumanga o le whawa wina o le tātou poloketi miliona. O le so na pasi ai fo e kato kapeneta ia e whatulangana o si tanga o tātou tutongi mawalalo. E tātou sirifia o le temiri nei o lo iei lalo le whata la mo tupu. A le wa umana pasi ai le so e o atu ia iulai lua fe lua sfuruono, o pasia le lima tā la lua sfufa sene. Iulai lua fe maleono, lua fe lua sfuruono, pasia le lima tā la lua sfufa sene. Iulai le lua fe lua sfufitu, pasia le lima tā la ono sfu lima sene. Iulai le lua fe lua sfuvalu, o o tātou tongi maulalo i le ono tāla ma le lima sene. Ma o tūlanga na lewa pasia ner ka peneta, le whasosolonga na si tanga tongi i e pito i sirin maulalo. Lufu ruono, lufu fitu, lufu valu. E o atu te tausanga rua fe lufu valu. O ono tāla ma le lima si tanga mo i la tongi maulalo. O le so foi na wha ni ai, le tui nātu inisio tau fonga, inisio konkalate, mo le wha mai e ina o le tātou whamsinonga whanua mswafa, whamsinonga maulunga.
peon sirfia ia o fale nga ina tele tato fale le na ale so na pasi el kon kalate fa miliona tesimaltasi fa tesimaltasi miliona ma te tau na mata i se teimi vave nga alwenga lea au fa nga solo ai le tau mangol fa mangol ni masina le so foi na pasi ai le kon kalate mo ila to e vai mo lia wala tasi tesimalima miliona mo le tolu tausanga apena foi se tasio atina fo la fausia lungo le wafu i matautu o le control tower o le paenga fale le tower nei e tauna i la tau te vavaia umal feo ia vai tonu mafafo tato ngata i fale e fa alwaltino tupe tasi tesima le tolu miliona tasi tesima le fa miliona le ofiso famsinonga tasi tesima le 5 moria wala ma le tasi tesima le tolu miliona tato wafu o kon kalate samo umma o lo lato fa foifoina ia kon kalate nei mo le tato atino ia o lo fa solo fo inisio tulanga fa le lei o le tato fa le mai o le so sa amia lo iai le pulenga o lo tau ver tato fa mai temin nei i le mamoli mai o le tulanga o lo iai pea le fa mo le tuai na oka tato vaila au fa pena fo tulanga o fa le lei o le tato msingi o kesene ia ma le tulanga o lo tau mo fai pea le ngā luenga te le mtanga luenga i le tasi se fa lau o lo tau mo fai fa le leia i le taimi tasi ia se fulu mo na tupu ngase au ina tu i fafo o te fa popo le malo leisi 2 miliona tala 2 miliona tala mo le tato tangata au ina tu i fafo ia ele o mapu vai so uma ele la loifo le se fulu miliona tala o lo va pena ona tau avele tato mtanga luengo soifua maloloina ina ono tong fitingo tato ngase tato mtanga luengo leo ia o lo fa solo na tala lo ia po le sa le tulanga fa manatu o le Cyber Safety Pacifica o lo ineitu ma ia atunu umas furmon tupol Pacifica no mai o le fai mai nerkol fenenisi ba manatu el sulima tausanga o le tato pui ngai lunga o penga te fai langi cyber security cyber alert e ma le cyber safety mo tato ia o lo fa solo lato por kalame fa teltenoanga i le pui nga o le lave ina o Samoa mai fa nga ino mata upu umma fa te konolosi i le fa mo e alwalu iluma ina ia manuia ma malu pui ma sefe tato umma i le piusinga inisi tulanga lava o le fa tupu bevesi ia mafaita la sese o lo mafua i le PSSA o manatu foi o ai mafina ngalo le tato watano ia o lo fa solo nisi o taurumanga le tato mtanga luenga e ala foi nisi o le fa lauloa mo fa marianga o la tau lo fa solo promotion sa o fautua le fionga le likom sina tautua na sila le lei mta upune vai le tulanga fa manianga ia ila to tala fe ngai matata wai ina ia palasi sa o le ulu le fao ele ta fia fa manianga mo fenga le umar malo ai fuol fa manianga ile tangata watatau ona ave ia fa manianga me se foi la tonta pena yesu enga me uma sa fa solo ia o fa solo peta u manga le tanga luenga a walfa mo ia mta puma ia onisim ta upu ia ola ta dia fina ngalo ilo to siri mai langa na fo il to lisi ia tala tuela no ila fiona te mai te prestene the choice media popular association ia tatu terno ma tatu fa solo nei aso nei manino mal malama fa te tele vo vai tu lavatoia le tu pa te mai taile tele el tatu o media tala tu no tato terenoa ia pe foi nisi fisiri to te fina ngalo e fa la tele atiriatu menanga fa lalo amata la fiona ia fa time mol for sanga manino la wa fiona tai ia
Pea si telo tato mata upuli nei ya wauli. Ala amata tuia I le konkarate lena e ta ua lena toi wha layer whale msinonga ma o mōli. Tuna whapena se local contract le whaonga I le ngaluenga nei po se konkarate fo ile mai whafo. Peno whai atu o le official farm sinongo tātou I nei. Local contract, whātesi maritasi miliona. Tātou lo. Malia tu lava ua ia tau le swafa o le local contract. Whapena pela koe konkarate le whaatino ina tato mōli. Tau whona nasa tau o vea fo I tatou mōli. O te le lopo te isi whare tonu au wanga ia tu lava I mga ala. Laua o kei a tatou mōli. E ana isi o mōli tau umila titi o tu. Ai wo vai lava wa mo se e ale tatou o masani po I tangata maustat. Tatou mōli. Fatalo fatu lau fionga taitai le atunu uli nei tula le afiafi. Ma lolo nsai I faiva fo I matiu te lo fianga I malau fionga. Fa mole lau fionga se toi fa manino mai lava le tulanga le polo keti o le a miliona tala fa mole. Le tolu se lau afe le fa peo le ele I fa matu ui si tu malo e fitu. Tolu se lau afe na mai le tasite si ma le valu miliona. Pol tolu se la wafena mai le tupele o le pae inga o mawai atu. Kamon mole. O le miliona lo na tot. Mantua miliona lo na toru lea na wha mamulu. Ala mai alpa le ala ele ifsuia I whinga malo, ele whinga palota. Tō fitu lai tu malo na ina ele toi fo I mai I whai pule nasa te fono ina. Ai wo mana wha mamulu le tai fitu se lau wafi. O le lai o mele te mini o fitu I tu malo na u fitu la to te fono fo. Tu sala la ta ofi le o le whenga whaela. Wha mamuru fitu se lau wafi. A mele critical report. Pata no la critical report ma so e pesa lein whaonga. Wha mamuru rola I o tol se lau wafi mulmut. Tu malo la ia fitu. Ele I o mai la to a critical report mol miliona luna top. Ia le la ua poloka ai la le te fono fo le o manao e ta solo na pokalame fa nga tu peri tu malo la na tu le poloka la to te tol se lau wafi au tu malo mala veli masuta si lo fa mamuru mala to tasite si male va ten fa mamuru la to tasite si male lua ai to ele ta iono se lau le e fa tali sei umana fa ele a critical report ole tasite si male lua en fa mamuru hoila io tu pere to ole o tasite si male va. Tēnō whianga, lewa e sao noa le tūlanga lea, lewa la ora whaase I le official lawyer sili. Toi tasil masina o I le tātou 2 miliona fo I le loma nei le I talo tupe ia Julai. O le asa e worst scenario o I tū malone e fitu pea whai wo o tu o umane talo tupe o lele I o mea ripoti. E ona whaina I le tūlanga pe fo mele tupe ia whasale le anga. E ona whaina I a wano I tū malo, kia meisi pea whai tūlanga papele. Alale na o lena tava vair miliona luna top ato vai mai o tu malo e fitu lena afie le fitu selau ale ana release le lato tasite simale bat ena release lato tasite simale lua o le amatanga foulena moitu malo umai e fou lato te telefon a le piriota le miliona luna top ele tu ua ik o le taitolu se lau afe la tou lea e poloka. E ave tono le special account. Se uma na fai le afoia, le tusi umol fitu se lau afe lea o tu malo e fitu. Ena release ala ia. A sa wala li poti la le. E release. A sa wala li poti e vai fale ton. Ena fitu o ina tonu la le uta pa ile lo isiri. Because e fo le fuini ule la polapa. Ia ila tau na handling alam ta upur taimina na. Ina ia ua tulau lava ne ia fia matangi I tu malo per melet sa noi. Ia martai te fono fo. Ono le ami onga te fono tuai malanda komiti tuai. Wala fianga. Te follow up atale fe sili le fa mole. Ole mata pule ole o iluma lo ye sili ua maua mai se filo inga te fono fo ma te fono tuai.
po le ase mafuanga tono le o mai o lipoti po le mea le wo o lo ye sili ona lo mau mai le sota inga ele o mana na o au mai po le ase tulanga. O le talsanga le na le minista o tinamta mai ta ile so wa fiu tuli te fono tuai wale a mai le poti ele mfaila na poloka ai tu malo ye fitu il melea te la utu ulo i mo lo ye sidi pola le sia wala e mafai ai ona fa malo sia le mengo li poti mafa mamu fo e na la infaile fa ungal ka peneta ile so fitu le tawana u temini sa iri mai po le ale la tu telo tu per fit se la waf in va penale na sa loto le tu malo la tu tol se la waf ia ma se enga luenga le te fono fo Tayo po le tulanga le sa no lo fianga le 2 miliona 2 miliona le o pasia wa ia ta tonga senga se e matula vai tunu ma fa amata o le ase numero talo na tula i mai le fainga malo lo fio le ase numero fe tawo fa e tanga ta tunu o le o mai ia ta tonga mtoi fo i mai fa mon mana ia no lawa mai a seri poki alo ia next week mana la siri o termine wo va tu 10 miliona me le te 10 miliona se furu fa le dua le ai au mai tau wa todo tato malipo dua petol ai mana ia tele e fiani mali e fiani tasir mali na mai nei mai intia pe dua intia tasini vila ia male au nga o tato tupele le faat e fiani tato mai na ave fini mai umanuia fini mai lo papenana fa solo le e peno voyat tolu company for mai New Zealand tasi fiti male lua intia mai fia tolu lua tasi ongo 6 tato company for mai le tato te fiangai ia te aula baia o se tino i tupe te le ai o le fo le tam foi fai ia la vea in tangata sto tele le tato tupe ia te aula baia ta ua le alu tupe il tulanga lau tele il se furu dua su familiona au fa sao ina soi fo tangata nei paule me le tam fai ia se furu fa miliona ai to tele la ni tangata tweet ele wala le mai specialist ni ta auto ia service mai nei tangata ele faina veu wale faina veu mata to tangata le lava tau fai tongo fiti le ua fa lua fa tolu no mai fo mai fafo tweet pe lua mai fatu le no mai tweeti nei e tangata se manu e mari li wale fainto e ol balili le wa manino ia le failo la fionga to finga forward malo la way ni e to lo to la vai la fionga minister o mtanga ngole leo pole se tsala la tamai ole semin o se komisino mtanga ngole leo ele te mau lava lon sai ele le titir filing on tanga lo ngana to sifia ele o se matanga lo ngana titi tanga lo ngana official leo o lo vai iri peta o manga ile me pito silintal fenga ia matang faisol auto uma ele tasi se vai ngana fo to sifia tele fa lau o le matanga lo et taunta wape mai o le fo te vai atu le fa vesi me fina ngalo tangata o lau tu alalo ia malau fautuanga tatia mai le ngalwenga e fili ele tua le tangata e tau ven tanga mai o lo le tel tonunga o la lava fa solo tau mango le fo e tau ave ele fionga ia famsanga mo nei temi alo fa solo per mate tu al kabineta ele ngatia wo umana faile interview mai e fo ila tau o le o umana mai fautuanga al komisi le fa solo ele va inga ale mtanga ale a unei ia me se kabineta fa solonga alo muri tai fo i tu langa fufuanga o leo fata ti e por kalambe le fo te vai atu o le vesi mai leo ia na mai New Zealand o a una fai le tusi le malo New Zealand e mana o mia Samoa ni leo mai so ni tanga lena including the hit and run tanga leo te vai atu le la se solo i silmtau o leo to lima ia mai to fula to ma le section o le official le ngar lue
Ai ai male leo i te tonu le investigation. E a fia le mele pe a whatau nuu le. Le susu enga le fai. Tu lau fo i le saunoa ngā le komisina e wingar whirwhiringa o le komiti whapitoa. O mana o tālu sanga i le komisina. Tu e whapawhala lai titia lana tō whinga na whai. E iei le tua tauna mai o io le lei. Le atoanga o le mana onga na mai il whamsinonga. O le whamsinonga. Na whe mai whiri se komiti independent. Alo ia le lei. Ia, atonu lava o tāpenanga le whionga le li komisina. E tāpena lona whina ngalo mō whangai ngoina. Ona o lewe besi tele le tātou wa tunu u. E ala i le mta upu le nei. Ia sa mātou ftuna i watu vai. Vai tā tia mta upu se i whiri tā nganga le le komiti. E a whia i le lo ia sili. Ma whiri tā nganga le le tangata e sau whawhai le tomiti le nei. E le ia a whia mua i le mta upu le nei. Ai se aere le titi. O tātou vai a whia ngai o sisire lo wa whia. O le pare mio sa mo wa whia le mta upu. O inisio fai pule wa whia le mta upu. O le tātou komiti le la whātū langa ma whamautu. E le te tau o na whatamala i pipiringa. E te tau o na whatau nuu le lei. Ma ia whili, tangata sao e matua ato o toai. Ma maua le mi o tono le tau punei. Langa o leifia whalala ma whau nisi o le lava e whaile tulau lava le upura le tau puni. I le to iei se tau puni. Wa umana tātou whalongolongo umai tau ulumanga na fofola e le tamai tai whamasino i mea na tutupu. O a ngai loina leo safai. O a suenga leo safai. O a lape na iei. Lela la whasao i. Mai o toe fautua ina le minister le fionga le komisino leo. Toe fitu na ile tūlanga e te tawaina ilo le leile komiti whapitoa. Ilo ilonga le taupune. E a fia ila ma le leo le no whai atuai. E iai ma le sao leo New Zealand i te tonu le taupune. E pe o le ese whamatalanga i e mai whapea e le a fia i. Na ala no mai leo i e tō lima. O le tusina o a vea. I le komisina leo i New Zealand. Mana mia e sa mua leo mai e whai por kalame wha lauloa. Le la wha solo i nei. E a fia ila man mtaupule. Ai o manatu wha mamala malanga laua a fia peo lai tua ia i le komisina leo o whiriwhiri. I le mtaupule au i fo ile sa a fia isi me mua. Mo le wha file muino fina ngalo le tunu. Ia leo u whai atu. To e tatia mana mtaupu se i whiri tā nganga le lei a fia i ma le leo i siri le tato malo. Ma whiri nisi o i te tono le mta ngaluenga. Ma le leo le a mai New Zealand. E whiri tā nganga se to miti a toa le. Ina wha lau lolo le molingu mona. Ona amata lola i o tuusu anga fau. Ai wau tāra sanga fau li mamalo le tunu. Wa e iei tangata wanga i mai e mai mau fau. O le wai a tau nisi o mau fau na mai. Le la whaatari ave i di mol komiti le pe alo ia na whirwhiri alo ia. E sau tā ua le vaso le wau whate ia ina wa mai whirwhiringa. Le wau toe whatuna i le tau le vaso le nei e tauna whirwhiri wa lei. Mai vefo nei ava no te toe te talo atua i le tunu. Lango le nei lava u wheto soa ina e le wau toe whemel tala le tai o le tuangai. O le tamana sau pāki i lalo le pāki e le fast. Fasioki a kwa inga. E watu tia i rumai o le. Ia, nā whautu e whare nā tua inga mātu ia. O whea la ai ui e susu e ngol mtau. Lona winga, o te tauna tātou o e whaai ur mtau pure nei me tauna iai. Talo atua i fo i le pa ia, ma le mamadu o le atu nuu, wha mole mole. A o iai nisi o sila fia ni mau fau o le mtau pure nei, e le i o i e susu e ngā leo. E leo o te talo atu. Talo atu au nei o le taitai o le malo, minista fo i o leo whalpui. Angai mai mo mori mai mau fau se isa ere le mtau pure nei. Ile me tau nu elon tunu unga wa. Levan taun file muta tau nei mtau pu whaua. Pela o fionga, au sau no pela o fionga wha minister leo. Mo whaisi umele to e main tato li poti ni raid so whala au whasain. Wha matao le o ta oto le tulanga le tato atu nu wha malmola o fionga. Ia, so te wha manatu le au raid e tu mai la o ata ia tu manawa. Maua. Vai aso atore nei tu low lava le whawhonga mai ele tunu. Ina nei tau leanga ina i fua isi tangata o lo whai sao la to pisinisi whai keke pua ampan keke mamena.
au isi nau I lātou, o lena taloka mai nei vai aso le nei, vai aso tiontua. Lātou nei tu lou lava, lea na e watu I eile avanoa, lātou te whai aipi sinisi whasavali. Io e langona le nganga whanono tele. O na wakiriwa whaatasi ai, ia me tau mafa, ma mea ia. Ia e leo tu au no ina ele mtanga alwenga. A si tue whamanatu le intau. E mai ata lana le te whisizira I ata o la tau ia lea e tau la mua pea. O le cyber safety le eru te mini nei, o le tā ua ia. Ma nei ai o polkalame ia e whalauloa ina ia o fuli ele fina ngalo tātou tangata tātou te pui pui o tau vai a fiti le mela wo I fiti. Tua whale tonu a fiti. Au te le mana o lai so solo mani mena ia tātou. Tātou vai tupulanga. Au tangata tau o lofa ngaluenga le lei. Ngaluenga le lei. Whai longa isi. Ia a wale mwhai wa malosi le tupe. E la tātou e vai fo le temine wo wheo ai mai tangata nei I wha mou whau. Ia mau mai o ngā samile e wha aui mai nei I Pasifika. Ta milo mai nei e watu I Australia. E o tala noanga fo lana whai malmalo Australia. Ma New Zealand. Tau tātou tu whātase pui tātou o ngā sami. Le fsiri fia malama lau fionga le tapinanga fo e o le tuta tase tato tunu. O le 5 miliona le whaanganga mo tapinanga ato le fua. O na whaanganga e au mai mawa ale mototua oi pele ai. E mei se pe lea lau le awai mai wa. O e le se fufuanga fo e tato komitina ia si e ila whainonga mo na e tato mo na e tato tunu ui wha sio tato la watunu leo le atau wa whamui. O le tātou tupe lava lea na le whaanganga I le tātou 5 miliona. Nā le tasi miliona mai tātou tupe foi le unforeseen o me tupa fosek. A le 4 miliona, na wha tupe mai to tonu o tupe mtanga luenga tupe sefe. Ia o tupe lava o lai posi e mtanga luenga sefe la tau tupe wha. Wan whaina whaanga ioi e tulanga uma. Mai o le o mai o tātou uso mai tutuila. E le o a whaina le mo tātou. Nau tau vai leo tā pena tātou. E o le ava no le lei foi lea. E tua tā pena ina e tātou wha. E lua tātou tu unga wha. A le price a tasi len tātou iei. Tu sa whai ala te malo mai le hit mo ma le hit lela na le lua hits. Al teni mo sa tolu tātou hits. E la nai tupe whasao lai mo mai na. E whale lei atili a isi tātou. Tā penanga. Au ba tu tātou whatsa moa. Wai tātou round about four lo wai tai. Wai oi te munu. Ma sa nai whamaru munu. Ea, o tāpenanga umana, whātā umalum mo le tātou ofisa o le Salangi TV el mai taile, I le ofisa whamsinonga, ia whapena lau tāpena I le tātou tofilau. Tāpenanga umana, tāpenanga mo le tātou tutotasi. Ia, maleanganga lava ia e tāpena ina ia ato toa le awai mai o no mai tu malo, tātou whairipu, tātou savali po ia wa onga e o tātou whalinga wa tai e a matatai le tae ao o male 5 le fiafi e a matalo I le ono e tau sifuru po ia o lono wingo le so atoa lava tātou te whaasolo ai ia lewa whamautu mali ko kikia mautu mali poti o le tutotasi whasalau alo ia lo le tātou whasalau mo next week e a mata male sfaleile o le sfaleile e alu ele sa vari atoa talonga lava e luasfu mon tupu lela tau va I tātou tutotasi tolu aso e umala tuna mena atoa luasfu mon tupu talonga e mai le whele parade ruma I tala le sfaleile asto nai tātou talolo mo le tala ino le whalefono o le maota o whaipule ia ma le maota o le ofisa o le fono aso sal tātou lotu o le sisi ngā fua ia songa fualo e tātou sāba vari ma loi tia wha aso lua wha solo por kalame ia ma le soruru loa ia tātou whai ulo le tūlanga o launga tongi ia mwhai whalo longa o ma tātou malo o mai ai whalolo nei tātou malo whalo ngia o lewa fio mai le kova na siri le malo Australia o kova na siri Australia o ia tonu na sau lo temia o fonga vetalai o whal tātou whalefono fōle ma le tātou ofisa fōle o le ofisa le whenga luenga ale ofisa le fono
O le Governor General Australia, na sau ofa le sosoani lea, le auto e sau wale, le auto e sau wale Governor General, e wha au ule, wha pa ia le ngaruenga na ofa Australia. Ia, ma le whale fau leo le tātou ruf sāsanga le moto whai pule, o loa whio mai Winston Peters, ia whapio nā ma speaker ma lo fiti, le ulu o toke lau, ia o le fionga i le presidente le senati atu tuila ma manua, na whalifonga veta lai, ko vana me lutena ko vana. Ia, manisi o tātou malolo o tāria le wha mani mai o le tātou pāle mio le malo toma. Ia, manisi o tātou wō mau me mai, ia malto o tele o le tunu ue, tā ofio le malanga mai. O la tfasili fa mole anga ilvaenga le o tatou whala au, e whanma. O le te mana tua e le 11 na pale met penga malo e fata oto loa ia fufuanga ma mau fo ile le address ai la ia le whawhita uli le mai tau ato le lava tūla e mai te minei. O le atonu lava le mele tupu le tātou au nanga le wha mole. E le lai titi le whawhita uli i le okaino fuala au. O le memo mua le no mai taua i le, talo mai whamtalango le o mai. O le whaingatā i o na maua o i lātou koneti sa o tātou i factories o le o kaiwai lau. O le au miro man umatangata nei a nga i mai o le tūlanga na le maua i le tūlanga o le na maua mai whamaumongo mei e mai. O lo tam whaile tātou malo ino mai tonu e whaura lai ai tā lafu na oka e leise me tongia. Le foi sa tau whai e solve le tūlanga na ma whai se awala e fufu ai le okaina ina iaua nei toi motu. Ma tua o tau o fuala au ele se me e se lau wafe mon tupu vai la au ma fuala au e se esi. A o tūlanga le okaina ma me e maua isi company, ele maua isi company. E o mai le so, ta eo foi e matau te whono whabitoa i ma leo lo tau ventanga luen. Na lipoti mai ana nei kapeneta, e se 2 miliona foi le behind la o toi iai. Mai le okaina o fuala. Ea, o le lava lai tau whetuna e. O le ale toi ngā awala lo fai procurement o nei mea. Ma le awala malatou o tio le awala o afuala au e mana mia sa moa e wani toi sioki. O afuala au common le tātou te iei o le pito siri na mana mia tangata. O le whaava ale nā le tau whai nei, sa whaatonu nei la, le kapeneta nei le o lo tau vea le mtanga luenga, ma le o lo fito tonu la vau kaino la fola. E o ta pena mai po la le si la sanga le ta tau unto e whai. Pa o mai le so la sa wali poti le. Le lava sioki fola. O isi foi teimio tato supply a sama sanin supply mai ele o mau. Ia o lo tau mawhai le tūlanga ele alo le ato le lao. O lo tau mawhai e whetu na e le tato fale mai. I le tūlanga pito i siri na tarwhengai. Ai o loo tau mwhai nei fwoi si tūlanga so soani mai e tātou whale talawaitu moti. Wai a tonu o lai ia la tau fufuanga ese atu ma fufuanga le tātou malo. Ma le tūlanga le na ia aua nei whape e le maua le whale mai. Le maua e tātou whamasi tu moti. A whape whale tonu le tātou whale mai ma le tātou oko whala. Ai ai le alo whanga tātou te tua mai tātou whale mai whale talawai tu maoti. Ma o tai au, e o mai ai le sunga le lipu le o lo tau beina le tanga luenga. Se tu e te whatara noa le aua le fo i e whawhitau le temin nei. Sau no e lau fionga. Au iai lava i le mta upule le tanga luenga soifua maloloi. Na ono le fo e mai tau atu i lau sau noanga. O le fo e whaale tonu le tato oxygen plant. Lau fionga lusili o leo te manatua e le ilewa atu ne ia po le amtanga e o le tau sanga le sa whaale le ia ato ai le oxygen plant. Po le meo le plant tuai lea, po le plant fau lea, whamole lau fionga au tūlanga foi o whela lea mai e tato oxene po le watoi foi ia e toi anga i mai tutuila. Ina wa uman whawhitau li mo mua le na matua le ai e asi tato oxene. Tau whaela ia whai tātou plant e lua, o plant like titi ma plant la po. E lana whain tātou survive mai nei masina ina wa uman fix mena. Peita, ele I umi lava e toi wheo le tātou masini la po, ala e o lal tātou masini like titi.
O lai maua whanu. Ai leo maua le atoa ngā tauna mawai. Te mila neina li poti mai leo taunu mai parts mai tutuila. Le lai tamu whai tuli tauna wha pi i se asol vai asol ne. Ona toe maua o marola i o tātou sapalai o le masani na iai. Ai o le toe alu la tātou na whanua le toe ngā lau vole tātou lau mai e lua se lau tolu se lau whanu. Aua mai na le amounti lalo le tātou Naomi. E tuli el whainu mela le mana o mia. Mai le tātou tamai oxygen like titi lea e tātou te survival temini nei. Ono no winga o le lava el tātou supply e leo lava lai wha lava mai tutuila. A le tau mwhai e wha fix le tātou masini lapoa. E ona wha atulanga i leo tātou tue maua umale. Wha moe moe. E le lai titi fore nam tau la fo i e tau mawhai. I le tūlanga e tele manono i ne o lo tau mwhai le minsta amina nam tanga luenga soal pute. O le tūlanga po whaleanga i se tasi po le mea wa leanga lava i le whale tonu lava le plant. O le failing point le tātou te o le maintenance. O le matua, o le mepito i sili nana fia i aseta le malo. Te lo mtanga luenga lava le malo. O le melenei, o le maintenance o le. O le fo e oki kako wafi e o i fianga o le melenei le service. Mai o se mepito i sili na tu low lava. E le longo maali. O ngai leo se tunu ua ono sfutau sanga tarun tatou lola mai nei mea. E ale mai tau lava. E alan tu tupu whaafi tauti. O le lava o le monitoring ma le maintenance i te tauna service mea. O le masini fo i le masini i le whaapea le a ola whaasoro a koa. Mana o mea teimi suisua au msiaki vaai. Mai ai tangata whaapitoa e vaaia. Ya tue ngā mena le latu le sia oila na whai masinki. Ya mai nai tau te vai umal mele tupu. Taun tātou wō le tiro ma vaai ma mata i tū o le pūlenga. O le pūlenga. I te tau lava na matua i mati le tira le rei tūlanga o mo plans, service plans. E mawhai ei ona awanik tue tūlai mai mea. Ai tālo sia lo whina ngare reo whare anga sesi. Let's hope it's not that way. Tālo sia. Wa te whatu ia tailo iai tālo sia lo mena le tupu. Pe reo fia le minsta. Ia nā roi le whaina mea. Pe reo fia le pule. Esa. A tālo sia. Tēnā o fionga. Le sila mta upo whamon mo lele i au fia i lau saunoanga. A o le fisili lau fionga o le tūlanga le whainga palo tāwai maunga numero tolu. Ia ono lau fionga fo i el tai fono al vaenga whaupu whai el whatuoto e le ato samo o tasi. Po i eise fofuanga fo i le o i eise tangi e wha sanga i le na leo tūla i mai le fo e lau fionga. O le matafa i oi i se me whapena. Mana ia lau whaafsiri pere sui tau wā. Ana o o tai riseo. E o fitau mai la fsiri. Ia e mana ia lau fsiri pere sui tau wā po a tau rumanga o i ei tau rumanga o le whainga whirwhiri ngā lato i tu malo. Fionga. O le tūlanga le se lenia sa fata. Whamol mo le lau fionga o na wa i la vanisi o wa whafsota i atu whapea ele i maua lava i ele 10 miliona foi lea mo le tu malo sa fata whamol mo le po le ase update lau fionga. Mana aveli o ina kapineta lo ia. O te lo lai whele process o le tu malo la o vai atu o i mautino e sa o le account la evi tu piton. O te vatu foi la utua lalo malo i le tu malo sa fata lava mai le on sa. I umane foi nei mea o se tai solo. E o altatu se lau limas futa la le foi se tai solo. Fai a wala fo isi o sui ngoa sui pepe whanau, wha o ngal pepe whanau tasi. Ia se vai e me foi le wo iei. E fai au wala tonga fiti ata ngata. A te ta ofi ele o te mamau, te o te fesiri a na mailo se tari alo ia le. A wo mana afe se lau ale tangata. Afe se lau ale tangata. 10 miliona mo sa fata.
Sili muli fa mole la o fionga ona o le te mana tua no ofisili vai aso le te ape fia I aso malolo le fu. Aliana sa no la o fionga I tolu. Ai pe na vatule fa sisilanga le mtanga luenga o le MCO. E na ole aso ngafua le aso malolo po le al fa mole la o fionga. Kere man kuongo fa koe koto. O leo fa manino. O kere man kua. Kai dong ye ke o seka falong. Au dang fa yeru po sa ola la. Etasi. Na le so ngafua lava ia fenga luenga I siaso. Si aso elu. E fa commission si aso elu. Mo Le ia fenga luenga matangata. Tu sa tatu fenga luenga mfalta to singafu. Pa wala so ta wala na fa manatu ai wa sa va vali mai mtanga luenga le malo. O le aso le tuto tasi. Ia e foi la wa fautu ina tato fale loa talai uma le so fua so lua so lu. O mo bona avela bea il tato maketi le I maketi fole sa valalo. O le maketi funga le la wa 24 hours. Au ila tato maketi le I sa valalo. Le la fai tato late nights. Ta tala mai ale tae au tau disfuru po. So fua so lua so lu. Ia e fa pisi e mam fa ngai fa le ainga feo I tangata me uma mole. Ta penanga si singafo. Ia faaftai atu le tatou mafutaga lenei aso tofioga I tamaitai tusitala me se foi le faafesili mai le tatou polokalame I leva le talitonuga ia o le aogā lea o le tatou faafesoaʻi na ia manino ma malamalama nisi ma taupuu maua le tatou faamoemoe o le atu le faafetaitele I loutou afio mai ma tala mai ao Samoa faafetaitele le maimo mai lenei tulao le aso e I fol talitonuga o la papa veloa faiva matiuti o lenei vaeaso I tatou aulia le whaiunga nei vai aso mfufonga uma la tatou whatanu wai. Ai momoli atu mo ngā lofa o le nei vai aso I le ngā solo mai fo I o le tatou fontanga tele I malua, malu maulungo le kalisia I o na tulanga whalupe. Ma fo ina, I tainane le laulau wafono, I tainane ngata whale fia, matanga luenga mpulenga I fia. A walta wa me ina o le tatou fontele fo ni tausanga. Ia, papena fo inisio e kalisia wa amata fo I ona ngā solo mai fo I o latou fontanga ia. Ai taimi lava o le lufi ina ma le soa ino le pule. A wale manuia lau tele o le tatou whamoemoi le tua malona fina ngalo. Tatou teletonunga whakewisiano e ala I tatou e kalisia. Muli atu mo ngā lofa mo I latou umalava wa fio mai. Ia matala mai ao, ia mo le whamoemoi. A wai whaatasi a wā fontanga e me se foi whiau whale ainga. Tiute whale tu malo, ma tiute whale malo. Tātou tausia le lofa malanga le leio le tua. E tailo tu soi fo manuia I le whai wina manuia. Ia, moli atu mo ngā lofa ne fiafi. Tātou turi lolfo no talo le tale ono. I le maota o vaia. Mau te walau lia whapito atu el tātou au tu stala uma. Tātou ose o tō whalongongo le upo. Ia, fau e voi lau tō si sila ma lau tō whafonga leo fola le tua. Fau tere in tō whafonga I tala sala lau le ea ma le vate tea. Ai mese o penga ta whai langi. Ai tai tātou soi fōmanuia Samoa I le si foi aso ruru o mua. Ai whaaftai le tau unanga ma le tāpenanga le tātou ofisa. O le malo, whianga pesta me lau whaingalwenga atoa, tutino. Maise le tātou TV9. FM, ma tātou 2AP, ia, manu te reina nei fiafi, mātou alo rofa tele atu, soi fō mai manuia.